Hello guys! Grabe! Naaptan kita Game 3. Ani atong series between Talon and Blacklist rivalry. Grabe nga back and forth nga away to guys. Uy! Abi ni mo, uy, madawag na ang Blacklist. Pero, naa-din ning Morphling ni Savage nga grabe ka farm. Ang tambo kayo, di ba boss? Lagi sa tanang mga morphlings na to kagabantay sa all throughout the series na itong gipantake na to. Tapos grabe mga morphling gid ba kay the morphling galisod sa nagpatay gid ang mga morphling gid. Bisa na tong the series on Wednesday. Kasi ito ng morphling gani katong galisod sila. What's that CDR CDR? King. Oh, CDR CDR. Oh. If you think about it, galisod man sa patay ng CDR. It's just the same as kang Savage karon. Gi-commit ng Doom, gi-commit ng Global, gi-commit ng Lasos, pero they can't do anything to shut down this morphling. Well, earlier, onto the game yun. Nakulata is Savage yun. From the Oo. unexpected Doom, from the Mm. Lasos, Warkaduwa, siya unexpected ng Lasos. Pero the bounce back was the scary part sa Mm. Savage. The Pero bounce back part was really scary. Kay grabe Panic. lang shutdown kay Mikoto adto on the early game. I think namatay si Mikoto 3 to 5 times nga gamay ra king gap sa time nga namatay siya. So, grabe lang shutdown pero grabe pud ang ilang space para maka-farm ilang Morphling adto. Pero here we go, going back to the draft diri sa talo ng Blacklist. Again with the opening, ayo ni Shrakwa yun sumihan talon diri. And of course, sa Blacklist rivalry, naanata diri sa ilang silencer bat rider gihapon guys. And ato na bag uy tiny po di na po di sumuha. Pero naata diri the Enigma which will be the potential hero in the hands of Jabs. So what do you think nga nakagunit karon si Jabs og hero nga medyo dili type nga mo right click or not that type nga mo mga nature's prophet nga munsa or kato yung hoodwink. Now, this is the kind of hero na we're going as you said, na di na to ma-expect ang jobs. Like, I think what you mean is siguro like the heroes that dili ka right click or more physically, pero more skill reliant, which is the Enigma. O ka na mga greedy nga items, di ba? Oo. Diba? So, not usually na to kita kay Jobs karon, tas karon gigawas na niya kay mura game 3 na daw. Pero karon, we have the Kunkka on the side of Blacklist rivalry. So, unsa kay position aning Kunkka, boss? Doon ako kuha niya, boss. Kunkka. I don't know if it's still a thing. Na kung ka-safe lane, kadumdum ka to na era. That was like pila ka man sa go lang. Oo. Na kung ka-safe lanes. I don't know if mabawi pa ba nila if makaya pa. Kasi if you think about it, there's the Batrider, which we all know na kusuki si Carl mo gamit na ng Batrider, which is a guarantee na ata. Pero bringing Kongka into the off lane facing whoever ang isa siguro matbang siguro niya. This is a possibility na off lane natin na Kongka. Kasi medyo punishable ang safe lane na Kongka, di ba? Because you're gonna rely on your Tidebringer to turn the tide sa imong damage, Pero, diba? pero Tidebringer also is the answer gapon para sila sa mga idolon sa aning Enigma. Diba? And Pero, it will also give them unsa kill potential with the silencer kung kagrabig damage ana Pero I don't know daw. I just don't know if pwede ba siya sa safe lane. I don't know. Tara na to sa harapan. So, si Batrider din offlane lugar dayon. Possible, yeah. Murag, pwede wata ng Batrider offlane. Pero I haven't seen Coco using the Batrider na ba? Pero And we have the signature 23. We have the Chaos Knight last pick on the side of Talon. Na nasa ni the classic Ayo Chaos Knight combo. Nga nakita po nato nga gipick ni sa Talon last match sila versus Army Geniuses, which also gave them a victory. The Ayo Leshrak Chaos Knight. Kaso wala lang to Tiny, kinaban man nilang Tiny adto. Mangkiking atang gipuli. So, karon na sila Tiny, Ayo Leshrak, Tiny, and Chaos Network na kompleto gyud ang Exodia diri sa Talon Esports. Exodia. Oo. Waiting na lang to sa last pick sa atong Blacklist rivalry karon. Unsa kay lang kuwang diri, no?
Carry Seeing pa the ba last two kaha? bans bitaw sa talon bitaw. Seeing the last two bans, they ban after the Kungka pick, they banned the 300, they banned the Beastmaster. So, possible na this could be a safe lane Kungka because they're expecting an off lane na last pick din sa side sa blacklist, di ba? Kaya mura Let's kulang see. pa sa lag, medyo napay a little bit of kulang na catch na lang. Di ba So, feeling mura, mo kung i-offlane yung bot with the hoodwink, ayat bang ani sa Chaos Knight, okay ra? Ano ko, okay raman? medyo, yeah. Okay Ma-outra raman? mata siguro niya. Ahado Oh. ra sa Chaos Snake, kinala siya na disable sa. So, here we go. Ano The eh? last pick, we have the Alchemist. Gigawas na sa blacklist. Offlane, Alchemist! Alright. Nara, ganina. Murag, nakita na ko ng offline Alchemist sa unsa Army Geniuses ha. Si DB ni gamit. So, yung Alki, naka-farm Japon. Ang yung Alki. So, we have an offlane Alchemist. And we have Carl Batrider sa mid. So, Raven carry yun eh, boss. Oh, Raven Nakung ka. Carry. Just Nakung kung ka. ka. Pero Sakto medyo yun eh. curious lang ko boss eh. Medyo nakurat lang ko ba guys. AU na they got the first picks na silencer and Batrider pero Talon are still confident enough to get the Enigma ba na it could be easily shut down after the black hole na the silencer can just wait patiently lang bitaw. Pero actually, ang Enigma is dili mo gyud sa the way pro players play Enigma karon is dili nila kayo ginalin dadto sa dagger black hole nga unsa nga playstyle sa Enigma. Mostly karon ang ginahimo nila is the early game nga ma-provide sa Enigma which is the Eidolons and of course the utility items nga ipang build niya like Greaves, Pipe. So later on pa nang makita nimo ang mga dagger BKB sa Enigma. So hibali pwede ra gyapon nila mo na Enigma as a threat. Eh syempre if na Enigma mataha kag sa pataka kag clash diha, pataka ra kag dive, di ba? Nga na Enigma. So I think para sa Enigma di na ni problema sa iya kay ansa. Pero katong nakita na to last time no, katong Polaris nga si Bok, grabe. Wa gid siya ka black hole to Underperform na until iyang black hole ato ba ang until the Enigma? last moment. Oo. Mm. Pero tanaw na ta karon on how will Jabs will operate this hero ang Enigma and grabe. Pio. Piste po kulang na lang pulihan ng sa Tiny sing nong. Grabe, mura katarang series man siguro ato nakita lang puro siya kay puro tiny raman siguro may lain Ay. siguro. Neto nakamangkik Ay nabagaging siya ka sa. Yeah, giba ng Tiny. Oh, Giba pero ng Tiny. Pero Tiny sure ko Tiny dito kung wala na ba na. sure kita o tiny kung wala kita naman. Grabe ba yan? Lagi na something sa tiny git siya ba murang nidikit git siyang kuan git ba? Nidikit git siyang kasing-kasing iba na murang this is the hero for me ba? Ay, actually, dako yung tingali ang tiwala sa iyang mga kauban sa iya ha. On his play and gakita man sa datong ginapik nila ang Tiny pero may hilit on how Q plays sa iyang Tiny sa iyang mga toss box, sa iyang mga So rotation. far, wala man sa tanang disappoint man sa diba sa mga performance ni DQ ato. Pero kani again the Batrider og Leshrac match up diri sa atong middle lane pero before anything else guys shout out sa atong mga viewers diha karon nga gapananaw while eating their dinner. Diba? While eating their dinner. Guys, shout out sa 5 viewers. So forget to like and share ba guys para kuan po ba ma-expand ba itong Bisaya community. Pero thank you po sa pagsuporta kay ang kaning mga viewers ako karon kay dili ka naugid ba sige ra sa nagtambay gid diri may pasabot siguro boss ba basing gina-provide ginato sila kuan gid ba quality na Bisaya casting gid ba. Relax lang. Siguro parang Alright. Shout out Dol from Butuan City. Uy! shout out to you boss Shout Ronald. out sa ato mga tropa diya sa Butuan guys. Shout out sa inyo mga Dota player diya nga gatuto karon sa atong Bisaya stream. Dare pero wala sa murag magsumbagay na dire ang Blacklist Rivalry og ang talon na ba kay Stan mahit tabo pero layo ra kay si Savage para dito. Wala na disengage rin. So after they got the rune, they immediately just stay away from the fight na tayo para kuan ba less casualties kay game 3 na raban eh. So expected ang performances of both teams na ang ilang mindset yan is room at na mo try ilang best yun na there will be no more room for error yun, di ba? The pressure is on na yun. Let's see dire. Middle lane match up wa na sumhiyang duwa. Leshrac yapon Yapon. Leshrac yapon og Batrider on the mid lane.
mo gyud pa mag-away. Pero ganina nakita nato that on the earlier levels before siguro mga level 6 medyo gansi o last hits dito atong Batrider medyo Ayaw ba kay di ba kwanto siya grabe ka gap daw like 8 ang yung last sets tapos 16 tong Glacier, di ba? So to times mas mo to yeah. So on the top lane naman karon pa ko nakakita balik o kaning Kongka carry. Lagi ba kay actually sa tanang mga series na to, intriguing mga heroes. Katong the last game that was like Bloodseeker. And karon kay we're seeing back again ang Kongka carry na po ni Raven. So medyo kung ganda siya magandang I think I don't know if they're just testing out the waters or mo green lang ma-comfort siguro. I just don't know lang which to kuan yun. Di na ko ma-kuan yun. Ma-verify yun if mo ba na ang ilang intention ba. Pero curious ka niya unsa i-build atong Alchemist offlane no? Will he go to the Meteor Hammer build? Unsa Pwede ni boss kay kung mag-max siya concussive concussive contact di na Concussion. Concussive concoction. Di ba ang full time na karon sa Meteor Hammer is 2 seconds reduce? So this could be very doable, di ba? Oo, pero ako nakita kanina sa Army Geniuses, parang Regents ata to yung gibuild. So, Para siguro sa siguro farm purposes siguro na kay. Para Pero let's see kung once lang i-build kay matod pa ni Nostramelo. Nara na sa Regents or Melo. Regents or Meme Hammer ang ipang build karon sa mga kaplo. So on the top lane naman Jabs. Enigma medyo ana si Ronald Regents na dol. Mga Regents lagi ni mga Regents because not only maka-clear pod ni sa Eidolons pod pero I'm not sure if mo ko tabang against the Phantasms pero I think kuan po ni siya for farm purposes gini. I think mas paspas ang Radiance, di ba? Compared sa pero gimalifies na dere si Kongka. Uy, nakali kayo plana dere. You right now, nasa ito available. Na toss box sa Eidolons. Pero uy, Raven, gati nga dere, nice block sa atong Q dere. Uy, free hit na atong Eidolons dere pero Raven right now. Na-Raven tres puno-puno. Grabe, wag kakawa na block and one more hit. And Q will get the first blood into Raven. And this first blood is brought to you by Bisdak Nation. Yes. And on the bottom lane, boys. Uy, Kuko dere medyo ga problema sa Kuko kasi low on HP dere sa Kuko. One more hit and Ayo will get the kill on the bottom lane pero medyo bad start dere sa atong blacklist rivalry nga team ha. Medyo wala ka di mao ilang both lane sa top of medyo nakuan lang pero para sa ako murag medyo misunderstanding lang siguro to or miscommunication lang. Because as we noticed po gani sa katong pag-kill ni Raven kanang medyo out of place ato di ba? So medyo nalagay small miscoms lang. Basta nabaguan si Raven kay tagdood na po nato nakita ning character. Mo gani di ba? Mo gani di ba? Nakalimot na. Ikaw tabi mag-pick a rank na naanan ka na meta then you were supposed to play a hero na dugay na gina-revive di ba? Such as Kongka, di ba? Dili man siya ingon, di siya kabalog gamit. Pero di ba sa kaingon. Pero just saying na when was the last time you played Kongka, Kerr, di ba? So that's the point. That's the point here, yun, di ba? So mura siya refresher ba? Yung ko na kanabit taong be, tara sa tabi kung makadumdum ako ano eh. Nana yun na, guys. So on the bottom lane, murag okay ra gid kining lane ni Savage ug ni unsa no? Ni Ayo. 26 last hits na itong Chaos Knight compared sa 21 last hits sa itong Alcos. So medyo labaw yun siya last hits dere. So Wapo sa side po sa Kwandek ang Savage po kay if you think about it, igora siya itender tapos murag mo boost imong confidence bitaw sa ngalan na oy dako akong health regeneration na akong mana regeneration and attack speed. So basically not only na maka lane win pud ana pa gwapo siya pero Ayo dire on trouble with smoke na sa mga idol pero ang mid lane karon uy si Carl overextend and Mikoto will also get the kill yung Chadak and TP sa tong Ayo dadto boys. I think para sa ako I think medyo na overextend lang ito as you said diba na overextend to I think sa akong pananaw siguro murag confident ra kayo to siya na abi siguro niya na ay may charges ti may makaya pero agoy na naman i-back up yay.
They back up di Dari ay back up, wa eh. siya nag-expect adto nga mo tiping ayo no, knowing si Savage pud diri sa bottom lane medyo katinga pud di ba? So Basta kumpiyansa gid atong Batrider adto isudlan niya ang atong Leshrac pero uy tsada kaya atong plasta diri sa atong Si oh Carl no, will be dead Carl again. again Oh, will be no, punished Carl. again. And si Oli, grabe kay mga rotations. Kabalo na siya gid kung o kanimo dive niyo pero uy, wa pa sila nahuman ha. Mikoto going on to this silencer right now. The toss back to the hands of Leshrac and Mikoto. Double kill and naspunan pa yung Arcane Rune. What a life sa atong Leshrac. Grabe ka kuan, hahay buhay ba kaya niya? Good mood na kayo niya ba? Pero I gotta say, na I think na we can see like a different approach on how Team Talon plays na, di ba? I think they learned siguro from last game about para sa ako, I think ang previous matchup which was last game Mikoto versus Carl na same heroes ra gyapon nilang yatbang. I think na in my understanding, I think Mikoto has read how Carl plays in the middle lane. Para sa ako na sa Gunson beto, di ba? Tapos like sa Gunson na duha yang deaths. And ang yang mga deaths magit is overextensions, which was same na gipakita ko karon. So I think na Mikoto was able to read Carl na since the last game. Oo, pero uy, diri Kuko. Uy, level 3 pa si Kuko diri di ay. Grabe, 6 naman si Savage. Wait, so binuang na may boss. Puwisit ka na kita sa level. Ako ni ulti magkalit ha. Ay, support ane. Pero duha naman ni Kaboka. Duha naman ni Kaboka. Si Team Sport mo na level diri karon. Pero props katoy mong giingon giniapos, props ato kay Oli. Murag kabalo gyud siya nga sudlon si Leshrac dari. And Oli was right there sa katong duha nga overextension sa atong Batrider to provide present gid siya. to provide that extra HP para sa yung Leshrac. Uy, pero Kuko dire, ikaw gamay palagi kag level. Soy, gipotol sa pot. Wala na bushwak pero Kuko, Travel and Kuko will go down and get tipa ni Savage. Si Boss ko dire. And grabe ka pasans sa gamot na to. Grabe ka pasans, boss. Iniglapay pa lang daan sa icon shot mo kikuweling diretso murag ready na sa axe daan ba? Ready nag-swing sa oy, pero Mikoto dere, murag ga problema na pero naa dere si Q to save the day para kay Mikoto. Pero lasso is available to use pero Carl, pero ga problema pa. Natay black hole na dere pwede gamiton guys ha. Oh, pero nagtipin na si AU and AU will just go back to the fountain. Grabe. Patay na po si Carl, boys. Yeah, pero para sa ako, yes, they were able to get the kill on the Leshrac, pero Carl didn't get the last hit. Carl didn't get the kill. XP po data. Basically, XP lang siguro, pero at the same time, Carl is dead again. And here we go. The boat is popped. There is a top lane, good pero call, Japon, Raven, good call, gigamit Japon, lang Raven. pang takas. Oo. Matot Good call, pa ni good call. Boss Ronald diri paspas ang rotation sa talon dod. Lupid pang blacklist. Mao gid. Actually, Ah, agree ko sa pag-ingon ni Boss Ronald. Boss Ronald, oo. Agree gid ko. Talon plays very differently from last game. Oo, ato pero makita kadyot din lang ha. Q dari. Napakita siya. Uy, X-Mark guwapo will timing sa prevent balance. Q for escaping and patay and Nikoto diri ni Apas. Black hole is still available diri para magamit nila into Raven pero ala sila di na kailangan. Pero uy, nice bushwhack para sa tangayo. Ayo, low is pero black hole into the two will secure the kill for Batrider and the silencer. Uy, buhay pa di abat di ay. Pero tsada ito nga black hole guys, no? Wala lang kaya follow up damage pa dayon. Adto. Magaling, nabuhay pa ka ba? Patay na po doon si We're seeing Carl. a whole different playstyle na karon sa Talon, which is pretty impressive po. Pati sa mga viewers karon maka-impress na sila na kani. Now this is Talon Esports good na ang unsa gid sila ka maayo gid what they're really known for yun, di ba? Pero at least na compared sa last game, at least karon gid na I think ang kailangan na rin gid ato boss gid is kwan different sets of heroes gid Pero isa, na-relocation din sa ubos. Pero siya na isa! Oy, wala dayon. Siya ni Tether kay Q, pero Carl keeps on chasing them. Pero what to nilagay tayo? Uy, pero Raven na po dari ha. Oop! Okay. Ghost ship into the sharpshooter will secure the kill and jobs will go down. There is a top lane. Sakit, uy. Sharpshooter. Uy, pero 23. Sagbot. Savage dari ha.
on the top lane with the finished armlet going for the Echo Saber sa iyang Chaos Knight. Medyo yayay na kinatong Chaos Knight, boss. And nagtapok na sila dito to get this tier 1 tower. There is a top lane, pero boss Kuko, Vanguard pa lang. Vanguard. Oh, and going for this Radiance na si boss Kuko. So, unsaon ka na sa Blacklist sa rivalry karon, boss ba nga ang hero ni Kuko is not that kind of hero nga active. Lagi ba? Kasi if you compare the previous two games, Kuko was given a hero that was NP. oh, NP o Doom. Nature's Prophet, the Doom. That's more active than the Alchemist. Oh, pero I don't know. I don't know what's their plan here. Pero duda na ako, they're gonna let Kuko farm for a certain Aghanims build siguro para na siya hotdog na let's just say na mag-farm siya Radiance karon. And if he's able to be farmed na let's just say sa mid-game maka-provide siya Ags if that's the strat. I don't know if sakto ba. So, ang kita nga offlane nga alt karon gaon ta sila. Gaon secondary core. Going into Pero at least dagger. naka-push yung bot lane, diba? At least naka-push. Oo. Pero Kuko dali medyo ganahinay na sa iyang Radiance pero medyo layo pa yun, boss, no. Layo pa na, boss. Layo pa kay tinuod, boss. To the ko, na, 15 to 16. 15 to 16 gi orasa na pero Carl dere asa ka spawn ang run pero dere top line malas man Chui. Pero si Mikoto dere pwede na siya Bloodstone, ha. Pwede na niya buo ako ng iyang kaya pwede niya i-unlock ang iyang energy booster dere pero may mo na nag Bloodstone. Siguro i-unlock niya pag away. Para efficient po siya sa iyang Bloodstone usage. Alright, so aside sa Blacklist and Diamond, I think they need to start to move more. The same as how they got the kill onto Jams bitaw sa top lane. At least na karon, I think they need to start moving na. Kay hadlok man siguro ba na pareha karon no. Na-reset na pud ang Talon. They got a black hole again. They got the relocate again. Pero ay sa boss kay speaking of away boss, Radot lang, the 3 months mo coming from Talon, getting the skill sa Alchemist and further delaying the Radiance. Galisod na galisa pero ana sila kung patyon ninyo among offlane. Patyon po na among offlane. Go bro, silence is back right now. Raven, kadagan-dagan na pero oops, napatay toss available para sa atong Tiny and gitos niya ang Leshrac. And Leshrac will be in the face of Raven and Raven mamatay dere. And teams ko ng kadagan-dagan na teams Dagantes, kita na mo imong ikog and nasapon pa dere sa atong Avalanche na baba. Makatos na mga si Q. Q karon Tumbers toy. Uy, pero uy. Medyo na blind spot dadto dapat sa puno si teams. Sabi boss ba? How Talon was able to run over them. Pero wala akong pasapot na gabi. Murag hotdog ang silencer para nakuha. Okay. Attentive black hole round na to. Pero amot lang ba? Pero para sa ako ang medyo ang threat lang sa Enigma is just the silencer itself lang. Pero Kay, para sa kuha mong god is this dili man iligma gid ang ilang threat dari. So kung dili mo buta na to, kung dili mo global ang silencer dari, it means maka-relocate ang atong Ayo, atong Leshrac, maka-dish out siya sa iyang skills. Diba? Chaos Knight and Tiny. So kung sige magpaugat lugag black hole si Jax di lugar mo global kay moray apas. So dapat sakto po sigali ang mindset ni AU karon on how he will use his global to their advantage. Kaya syempre dili raman black hole imong gusto i-cancel dali, no? So pero top lane right now X-Mac giligsa lang ko kalyong si Q and Q ang gabukog-bukog nga Tiny will go down. And mas patan pa nila sa Makoto dali pero sa dele lang sa oo. Alright. Nice one. Alright, so naka-armlet. Next item ni Raven, BKB. BKB. O, kailangan po niya i-survive ng magic damage ni Mikoto dari, no? O kaning mga stuns. Uy, pero relocate dari, ha? Grabe kayo, uy, pero Nash. Bushwhack, gikan kay teams preventing Savage and the gang from killing Raven. Nagali, Nash yun siya to. Grabe, boss. Pero surprise motherfucker, mga ito, boss. Kurang kailangan tiyalang ulo. Wala si teams adto patay itong kung ka ba. On the top pa gito nag relo ang atong Ayo og atong Chaos Knight.
Grabe, sakit-sakit na mo. Pero happy na itong BKB diri sa atong kungka, no? So, Gawin 1 na lang, to oh, recipe na lang, 1 to gold recipe na lang. Oo, 1 to gold na lang ang kulang sa atong kungka. Pero kuko diri, uy, naka-relic na. Naka-secret naka- relic na, boss. Nara na. Naka-relic na ka, Niya na. nagkuha tayo ng stocks, no? Gikan. Si Kuko. Pila gani ang kuhan? Talisman activation, 1.5, di ba? 1-4? 1-4. 1.4. Okay, discount. So, But siguro ko, 17 minutes, makuha na niya. 17 to 18. mhm. Pero nag-stack na pa tayo sa AU, guys. Gusto yun nilang Radiance. Pero sa talon, guys. Oh, no. Dili na kay pa Radiance. And Kuko, nag-try Oh, ang team. Pero Kuko, dili lang sa pod. Silencer. Dili mong duha. And of course, gikuha tayo sa Ilyo ang stack ni AU dali. Pero wala. Nakita na to dali ko. Dili kayo active ang Batrider ni Carl, no? Unlike sa iyang last game. Baka nang delicate kay siya ka ng kuhan yun. Like, he was really active katong previous game. We've seen a lot of lassos yun. Karon so far, wala ba? Wala Basically, kaya. murang, I think, wait siya timing. I think he's waiting for something siguro. BKB or Dagger na rin nga na ayun. Basta. Ginahawat for the moment. Pero ang talon dre, lalas mida, guys. Medyo gatapok na sila dre. They're trying Pero to- this is good for Savage, to be honest. His hero from compared for the last two games. He's basically he was just like farming all day lang. Karon we get to see him like on the spot. Na siya din sa bot lane, siya din sa top lane, gapakita siya kill with his phantasms. Well, which is I think mura siguro na kailangan sa talon siguro ba? Like, pati ilang carry na lang siguro ilang offlane ba medyo ma-active na lang iba para sa ako. Pero ang kabalak ko dre, si ganiha pa ni kapangayo og farm space si Boss Kuko, no? Pero grabe Oy, nice man trade, average man! into the toss at white Grabe! Savage. Kilis diretso ang atong Batrider and Mecha kill ang atong case. Grabe ka damage, no? Naka-dogger naman ning atong CK boss. Wala sila kabuk ambak ani. Oh, so this is like, the Dagger Squad kay si Q na Dagger ang Enigma expected later. Sabi siya na pag i-Dagger, automatically, wala yung Batrider. RS. Kilis ang bat, uy. And Ay, this God. is the Russian karon lagi na take sa Talon Squad. Talon Squad. And oh god. Grabe, the damage na available karon sa Talon is absurd, bay. Binuang Very na. good, very. Na pati ang Blacklist, they don't know how to react na lang. Pero Kaya wala sila. notice ang mga deaths sa Blacklist is, ilang mga deaths is bursted. Dili siya karang bitaw na, oh no, na-outplayed ko. It's not really outplayed. Kaka-out ba sa sila. Silpi, when somebody connects a stun, expect yun na, parang nahilis na ka. Oo. Which is karon partner, kaya talaga din partner mo, napanulong na sila. Oy, pero Talon dere ha. Wala din kita. Pero speaking of outburst, katong giingon nimo, gaka-burst gid sa Talon dere ang Blacklist to the point nga di na makagamit ang Blacklist og skill. Di ba dapat i-global pa dapat na. Oo, dapat na at least na siya i-save. lalabay. I-save nimo, i-save pa nimo tong bot pero wala na kay namatay diretso ang Batrider. And speaking of which day, ito, remember atong topic na to kanina about ang Kuko, naka-radiant sa kitsa boss. Finally. Pero medyo late yung Medyo late siya, pero sige lang, it's better late than never, di ba? So let's see on how will this Radiance affect the squad of Blacklist karon nga. Tingin na may Radiant unsa lugar dayon. I think ang question is what's next? Karon nga naka-Radiance na si Alki. Duda, gid ko boss na with that ray. Okay, nasakpan si Q. Oy, the X-Mark will connect into the Gihiktan pa Kukalyon and Kukalyon shipping. Gitaya na, igo yapong naong ni Tiny. Pero nakita nila Nakta. rin si Kuko boss. Ikaw Boss, may bago lang Radiance. Radiance, boss. Kay Bago lang Alchemist Radiance, boss. and Ay, sabay unstoppable la. Pero grabe, bisan asang away dire. Black Hole is still available la, pero gadudo siya gamit kay naday global. Pero I Grabe. think this is not enough because of the relocation with the Chaos Knight. There is a top lane. Grabe! Grabe, we're seeing some good global presence sa Kwan ba? Sa Talon Esports. We were expecting global presence with just the IO itself. Pero Pero asa, wala pa sila Speaking naman of doon. which, another one! Grabe! Hoy! Ay, palapin naman eh, bay! Sure ka, paano sila pa ni hapon ba? Nasibutan na ba ito nilang unsa, sudan?
Kuya, Duda walang ko, mana. boss. Duda ko, boss. Ay, kamalo na ko, boss. Ganong gadali, boss. Salamat, boss. Unsa day nga adlaw karon, boss? Ay, Friday! Oh, unsa man din ang Friday? Ay, Ola Day! Hola, Dish! Mag-party-party It's na dyan holiday. niya itong Ay. Bossing 23 Savage. Gadali na di ay. Kaya nakapareserve na daw table. Pero tanong na si Kuko guys. Table of Ray ticket, dyan. eh. No, Ano, la. Seeing Kuku's reaction pa lang karon ba? He's just trying to keep his composure. Na he's just trying Pero to... ito, si Savage nga po Oo. nang nakita. Teams. Kill. Tagong teams. Tagong teams. Ay, kipakita teams. Ay, Gihurot ang Julian! puno. Gihurot ang puno. Grabe si My Savage God. karon. Godlike streak na karon ng atong Chaos Knight. Grabe, bay, Talon is everywhere. We were expecting the global presence sa Talon is just still be the IO relocation, pero who needs the IO relocation when Talon is everywhere? They get the kill on the Alchemist on their on the higher ground silang neutrals, niato sa top lane, pagbalik tapos sa relocation, silencer sa middle lane, karon niato sa ubos to get the kill onto the hood lane. My God, Talon is Pero wala everywhere, pa man. sila nahuman karon and they're having Woo! the smoke of deceit now. Naghunting na sad. And then, look at Blacklist. Look at Blacklist pa eh. 4 people onto their base. 21 minutes into the game. And who does that? Who does that earlier into the game? 21 minutes, katambay na mo. My God, so it means na Talon, And they it are means- showing, they are showing yun na ikong nagi magpakita sa mapa gyud huntingon gyud ka, which is a good way na Talon is able to win this game by showing dominance gyud. Pero tanaw kay ni karon partner, giday pa na Pero na, kita ba na, naara si Kuko dire in trouble, pero Kuko nakasaka pa side ground, pero ang Oo, mamatay medyo. dire is the Tiny. Medyo nag-overextension pa sila, pero na-X-mark na si Savage, pero BKB is still available if gusto nila gamiton, and also Black Hole is here. Okay, boss. Dapat kitang black hole, boss. And we still have the ages, di ba? So let's see ha. Grabe naman yun. Grabe sa ding manginit lagi ang Talon lagi. Kay Mugara ba, Mugara? Uy, pero nanasad! Uy, Away na sad, Carl boss. on the bottom lane. Sige na, magka-crit. Gani, wag ka na solo kill. Gani ka to. Gani ka, Carl. Ano si 23 Sabes. Papatay na mo kay akong reserve nga table sa ula karon. Ay, ready na. Ginatiksan Ready ako for- sa unsa taga-ula nga. Asa na mo, sir? Yung table niya, sir, na nagalingkod lain. Pero tara, pati na to mga viewers ko, nakingon din si Boss Ronald, why uso smoke sa blacklist? Well, sakto, actually, sakto siya. Good observation gyapon sa itong Ay. viewer karon. Grabe, Diba? ganito mga viewer. Oh. There is zero presence sa blacklist with the usage of smoke. If you think about it, diba talaga, they got the hoodwink, they got the Kunkka X mark along with the global silence in kaso na back up. Why can't they easily smoke out the gyapon, diba? Pero ay sa boss, speaking of which, yun, baan ako, boss, nagi 5 months smoke na yun. Ay, grabe naman si Boss Ronald Dodto. Boss Ronald, gininakuan, Boss Ronald, murag Murag duda siya ko, coach. magkalay coach. Oh, coach. murag Pero coach uy, siya, murag coach di sa blacklist. kasi daw ang talon. Ang talon. Ay, nag-55 smoke Smoke pa of din sila distance. karon. Pero medyo nara sila sa atbay. Nara sa silingan diri ang blacklist, guys. And Talon Esports, kinsa kay una makaburak ani. Kinsa kay Alas Kuko na. Alas Kuko, guys. Ay! Abalan into taos pero oy, na-expect din si Q. Pero BKB na naman si Kuko, Kuko. guys. And I think Q will go die pero 23 sabes. Nadre sa backline sa gusto niya una bat ka Ala ka! will be bursted pero uy 23 sabes. Natay BKB diri boss. Okay ra. Pero natay Oh, last nice to oy. match, son, very What a good. nice to match split at by Bikoto Oh, pero out lang nice diretso. Out lang daw diretso ana sila. Oy pero Savage wala na rin BKB ha. Murag mapatay na rin si Savage karon. Uko. Savage is still sounding his gun and Savage will eventually fall down. Pero ilang problema karon is si Mikoto. And oy Correct, Kuko correct, patay. And si Mikoto karon alive and healthy pa Japon ng atong Alice Rock. Grabe gibuhos naman to tanan sa Chaos Knight pamatay. I think what Savage is mura ang kulang na Savage bitaw is he has a great amount of damage pero he lacks self sustainability. The BKB is good pero I think he needs something more than the BKB. I don't know if kailangan ba siya kuan. I think kailangan ba siya Manta style in case the global silence na i-reoccur niya ang kuan, ang global silence against kang kuan. Kang sini? Kang Savage. So let's see, no? Grabe naman ni Horn. Atlas, napatay na gid nila si Onsa.
Savage. Si Savage, Kay finally, Mojo, patay na yun. nuisance si Savage. Okay, bisan asa na lang mo makita sa mapa. Madtog bot, madtog mid. Abot, Tugpak, bisan nabalik mo sa ubos. Balik na naman pag ubos, Grabe, and here we grabe, go. boss. Uy, Uy, layo mo na replay. Magkiking na mo. here we go. Oh, nakadari, si Savage right now. Patawa si Savage, pero murag yung BKB diri, medyo awkward kay BKB ni Savage diri mo siya, pero nice split earth. Dito kay Mikoto, pero murag, pili mo, sakto tong pag-relocate out sa, ayo adto. Kay murag dapat may BKB good si Mikoto adto. I don't know if that was good, pero I think na I don't know, I don't wanna call it panic ha. Pero I call it like murag supports instinct bito. Nakadabit ang hala tapad si Mikoto si Carl and he's prone to being lassoed. Duda ko iyagi timing ang relocation to prevent the lasso. Pero parang nga po istorya gyapon because when they refought naman kay lasso, gilasor gyapon balik si Mikoto, di ba? I don't Pero know, I pero think para sa- wala niya gi-relocate to. Matabangan to nila si Oh, Savage. matabagan ba to, di ba? Di ba? Kaya pag relo man kay murag na ang tanan attention na balhin kay Savage. Oh, nabalin kang Savage because Savage was left there unattended. Tapos Siya na lang nabuang nabilin. nabuang back up sila Jabs adto. Pero nakita na to partner na tong gingon mo nga effect sa silencer sa Enigma. Wa gyud tayo nakita nga black hole gikan sa Enigma ato nga away. So Mikoto with his finish a blink dagger dare and si Boss Kuko going for the AC sa iyang alchemist and here we go. Nag-smoke na diri atong blacklist rivalry guys trying to look for Sila na pod ako, no? trying to look for something daw sila guys. Pero kinsa kailang makita Mikoto is so near right now. And sila save sa ayo karon nga pwede gamiton pero Mikoto, uy! Siya ni-blink in guys! Oy, Teams karon, grabe! Uy, pero Bali kala, na ni Ron, bali na ni Ron. si Carl right now na force na iyang BKB and sa kay mo sa atong Talon squadre mag-RS baka ni sila or they will go to towers pero RS wala pa daw boys, wala pa. Wala pa na, boss. Wala to pa sila mga 30 seconds pa na, boss. Tambay sa tuwan. Tambay sa kadali. Tambay sa kadali and 23 Savage going for the AC. Alright, so kaning AC, wow. Mupod ni one way para matabang ang kaning acid armor nga unsa. Uy, pero makita ni Jabs si unsa diri Raven pero tamang blink out lang si bossing Jabs dali. And Jabs will just get away and Russia. Tara, kaya tayo Roshan din. Tara. And here we go, Russia. Nag-spawn na diri guys ha. So, kuha na diri sa ato team Talon. Ang Russia, I think with shard na ni, no? Yeah, I think return na ni. Gaduha man yung Russian. Pero kinsa ka ang shard na yata siguro. Bantuda ko, I don't know if... Let's rock. Let's rock. Ba, let's shot siguro ba para sa... Enigma, Chada Gyapon. At yung Malefice nga. Ano, ako lang sa kuwan, sa let's rock is, mas muda ko yung Split Earth. Oo. Makakuan, di ba? Maka... Aegis, ang shard kayo sa. sa Enigma? Kay Jabs. O, katong pag first skill nimo kay Nemang Gawas nga Idolons. Kung sa po tong black hole pod na mapil na bisa lang sila so yung Aganims to? Aganims na to. Aganims. Yeah, it's right there. Ayun ako shard to. Oo. So, ang suyop sa una kay Shard man. Ay mo ba? Yung shard to so na? Shard ito sa una. Suyopon ka bisan wala ka sa dool. Bisan wala ka sa Duda sulod. ko ang kanyang concave ito, medyo it's not enough compared Na damage. na damage compared sa Chaos Knight. Murag gwapo po tong last pick pod sa Uy, pesa, si Kuko dire ilang nakita, Kuko karon ga problema na, bas change stand baka nila and Kuko will go down 60 seconds on the deck para kay Kuko dire and teams karon. Oy, lockdown man na pero teams will be able to hide on the trees pero uy, Talon dire murag feel la ko. Mangita pa sila kill guys ha. Kung dili sila mo push, mangita ni sila kill and uy, 23 Savage, wag na hinay aning Abat Rider. Iyan ang ginaping sa top boss. Gaya na hinay ng Saka ang atong Chaos Knight pero uy, nakamatay ko na diri si Carl Daan guys. On the possible TP diretso. Kabasa na. wala na daw boss. Pero okay. Kuko is not having a good game bro, to be honest. Sakto ba? Wala pa na ako Is kind of passive. wala pa na ako nakuha ang meaning ng kuha nila ang Alki. No girl ba? Like I haven't seen any alchemist gid na naka-contribute pag ato na fight pa. aside sa sige, yun na-pick siya karon medyo na-also siya pero wala pa daw siya nakita yung impact.
ano lang. That's what I'm saying. If mao man ang Radiance, what else? Unsa man lugar? Di ba? So, possible Or- siguro if he wants to contribute siguro, he could do utility items siguro, abot lang or muhatag ba siya, ads ba Pero siya? yeah, O ba, going siya like- karon AC yung gusto buon. AC, oh yeah, I remember ako na yung medical AC kanina. Pero I think AC will not be enough karon sa mga damage yung gina-deal, especially 23 sabog, no? Muambak-ambak na ba eh? Sakit kayo pag mambakan kaniya on top of you, especially kani mga silencer, hoodwing, but heal si kay. Magisig din ka kayo. Kalma. Relax. Diba, so far, ang Kalma lang medyo na-underperform with ang side sa Blacklist with the Batrider. The Kungka is not enough para may mo carry. Kulang making damage output it compared sa Chaos Knight ni Savage na kapangkit bisag asa. Oo. Tapos, di ba ang heavily pick-off based ang line-up karon sa Blacklist, mga X-Mark, natay Lasso dari, Hoodwing, pero wala kay sila ka-pick-off, no? Pero uy, Wala ka pick-off. 23 Savage dire, uy! Si Carl ang nakita, pero sayang, wala nila change stand, guys, pero Carl Why kinagira ni Mikoto? Doy paki, si Mikoto, Kukalyong will connect into the lang siya, pero nana, 23 Savage og si Boss Kuko, nagsubagay na, pero Mikoto, grabe karon dishing out some damage. Bloodstone will be popped karon kay Mikoto, pero Mikoto gapang laka Oh! 23 Savage. Tama kasi lang siya follow up stand there and 23 Patay na Savage sa si Kuko. will get the boss ko kill and this alchemist. Medyo lisod kayong kinabuhay. Atong alki. Without using kung dapat yun, black hole. Di ba, without the black hole, so grabe yun to. Display na lang sa lugarani. Tapos how much more ma-threat pag Igura- hindi ma-active igura- ang enigma? Igura stun. Midnight fall. Midnight Fall, Oh, how na? wala Pero- na Pero still, guwapo kaya pa ng connection ni Kuko with that concussive conduction para ma-change sa destruct. Pero Oo, then pero- what? Pero That's the dare, question. talon, nanoktok na dare sa third tower sa blacklist bro. Uy, Uy! security sting dare kung sa pero na X-mark na si Q ha. Nanang kalyo, kukalyong, fresh from Manila ang kukalyong guys. Pero uy, nalaso dare si Mikoto on the last tower. Pero Carla, sobrang siya pa mamatay. Nahilis, nahilis na siya. Oo, nahilis. Pero Mikoto dare guys. Low on HP pero aegis ba din niya if ever mamatay siya. X-mark pa dare kay Mikoto guys. Pero Mikoto is still standing still. Oy, and able to pop his aegis right now. Pero uy, relocate is ready na para ipahawa si Mikoto. And relax na mo diha kay pasin na ta. Pero uy, I think G pagyapon ang talon ani without the lasso and the ghost ship. Uy, Oh, kita Mikoto! to! What? What a damage by Raven, Jesus Christ! Hilis. 1/4 diretso. Kahawa gid siya. Nakikita sa ops, di na ni Mayo. Ya ano po? My Walang God. life. Ya, Ako ano eh, otobak na ko ito yawan. Sa item niyon sa to, Raven. Yawa. Doon ako, naman si, doon ako critical to. Doon ako Daedalus na. Kita to piste. Kay, walay damage hit na makadiretso 1/4. Inga to, with, it's supposed to be a kritara, na ni boss. Yeah, let's see. Bigay! Tara. Ah, Ang boss, Daedalus ni boss. kapit na matay, oy! Daedalus ni boss. Buisit! Kita ko pula na number ba? Matic Daedalus. Yawa. Og na silver edge pa gito, no? Oh, na silver pag ito, kaya na may extra damage kung paway kasi hindi, di ba? Crystallis pa dahil, boss. Oh, Crystallis pa dito. Ala, Crystallis pa. Kita to, yawa. Ano na, actually, that's considered 2 Crystallis na because if you form the silver edge with an extra Crystallis, so basically, you're doubling up the crit chance, diba? Here we go, boss Sakita, Kuko. Now man oh ay ang my God. AC going for the Abyssal Blade ng atong Alchemist right now. So, sakto yun ko tayo partner nga gusto sa atong Alcaron na mahimog secondary nga hitter. Secondary hitter, gini on ang the side of plan. Talon. So, they're Oo. playing late. Alright, I see. Pero I don't know lang ha, kay murag heart na diri si 23 Savage. So medyo lisod na kayo. Kung if ever malaso man nimo siya, lisod na kayo siya i-burst, no? With the amount of The only thing I could say lang yun is I hope na whatever Boss Kuko is planning up to do, I hope it works na lang because he's been sacrificing all of his deaths and all of his farm para lang ito ani na witness din niya na ang mga deaths yung mga team para lang
to pursue this kind of Ay stuff, sa, pero si Savage dire, naana dire ang concoction, ma-chainstan baka nila para dili Oh, makabigyan gi-chainstan, boss! kayo gamay dire, naapay laso, buhay pagabot si Oh Savage, my God, and Savage will eventually go down, pero unsa ko'y buhaton dire sa talon, Mikoto, halaka, wala na kay BKB Choy, and Raven will go down, dominating stick, para kay Mikoto, pero Mikoto, nagdagir ina, na baka siya slow dire for AU, oop, the-slow na niya into the split earth. Pero uy, nice bushwalk. Gikan sa atong teams. And, kala nita ba? Grabe. Nai-recommend noon sa tong viewer noon na ang Divine is a good recommendation. Well, yeah, actually, yeah, it's a really good recommendation. Pero the question is, you have to be extra careful yun. You cannot be all flashy na makapakapak lang ka, unlike kang Savage na yung hero is Uy, meant to pero drive si you, di ba? Mikoto dre, grabe hari. Wala may kadlukan karon. Blinkan Pero- man ito sa tower dapit. And they are now pushing the barracks. Ga panoktok na dre ang talon sa barracks. There is sa side sa Blacklist. And ayo, nada may barracks. Anang talon. Please lang be, pabuha ka namin dre. Kiforte pa dyan ninyo. And si Kyo, gahulat rin din sayang na matosbak ha nga hero. Pero I have to say by na the recommendation of Divine is kind of good. It's kind of good pero expect lang gid na the performance of the Kongka gid will be super safe yun. Dili gid siya para gid sa ka-flashy gid sa Chaos Knight na bisag asar na padulong bay. Bisag asar na mo reality relief ug mo kuan mo Chaos Bolt pero yeah, pwede siya doable siya. Labi na ang heroes po sa Blacklist is kaya pud pang kuan bitaw pang death. Pwede pud. Siguro that ilang wire nila para ma-burst is Divine ka gani murag nataod-tauran pa tong CK no. Ayan, namatay ang unsa. Yeah. So, Na- it could be nag-grids a pa. good call. It could be a good call. Later on siguro magdugay pa ni mag-divide tayo ni si Raven siguro. Tanan na to na boss. Pero uy, nanan ko sa Blacklist, nag-smoke of the city sila. Alat sila dito pwede magtambay ra sa balay karon guys. Gawas-gawas adta kay syempre gusto po na magpasikat na rin. And here we go. Murag matabuan nila si Savage. Pero si Savage, Warden boss, high, warden boss. Nakita niyo nadre boss. sa high ground si Savage. Pero uy, nag-fantasy na rin si Savage. Guys, uy, ang Blacklist na rin. Medyo kapamasin pa yapon na rin dapita. And wala rin, itabo silang smoke. Okay, Boss. naitabo man silang smoke. Wala, play safe pa kayo ang talon. And if gambahan po nila si Savage at nga time, basing mapareha na po ganina. Diba nga, medyo gikapo sila og damage. Tapos ang next naman ni Kuan naman ni Boss Kuko is Kuan naman. Pag-abisa siya. I hope it's worth it. Pero Mhm. at least na lang na additional star na lang abisal. Pero let's just hope na lang na it goes well for Blacklist na ilang sabay lang plano nila ani. Okay, pero dire naka-invite si Q ha. Basi makakita siya plus star dire for the Avalanche. -1 to, basi makawin -1 yun. Avalanche, ito to back murag na naman tali Russian. O murag na Russian. 30 seconds pa boss, 30 seconds pa boss. 30 seconds. Okay. Alright. Murag mo ignite that lang to sa unsa. Ani ko na siya ang Batusta sa Enigma. About, alright. Alright. So, good sa di ay. Papaday Russian. Pero gina-check na nila ha, ang Russian. Hapit na. Kapit na ra ba? O, kuha na, giba daw sa timer, 15 seconds na ba? Abot lang kung may extend ba. And here we go. Naanatay na human nga Daedalus diri sa atong akungka. So, dapat mag-rely ra gyud sila karon sa burst damage karon sa atong kungka, no? Wala gyud sila ingon nga DPS nga mohapak-hapak lang. Unlike Unlike sa boss, ang gwapo po sa Blacklist po is they need also extra disable. Aside sa Abyssal na giplanong build ni Kuko, I think para sa ako gwapo siguro po na hex player po sa side sa Blacklist po para at least na more control over talon. Pero dire refresher shard available la para makuha, and of course automatic kay jobs na niyo eh. Ang job Para pag mag-global nasa unsa shard para makagamit sa balik. And jobs na siya hex ha. Ay, kani! Hex, pero tsada po di boss, kaya trapos, nag-refresher po ng atong Enigma. Oo, di na siya madlock sa global na makancel yung black hole kay napay ikaduha. Sige, you got my black hole at the first time. Pero tanaw ko sa second time, makuha pa ba?
Tanahan to ni. Ay, pero I think- gwapo ang ping sa Alchemist, gwapo observation o na out of nowhere, ni Kalitrag ko, ano, pakitaan ko, ano, pag demonic idolon. Uy, pero nana, Boss, those back gismo play ka back. na, gising pa bitaw si Heroes inside the tower. There is Wala ato mo lang side kwento sa si Black Carl. Knight. Pero uy, Carl, what do buy back si Carl? Ang naro nila is the hoodwink and the silencer. Pero sa mga core, wala pa. Pero listen to this, boss, because with Carl out of the picture, the question is how can Blacklist start the fight? Oo, medyo mo More than lisod. mo ni pinakadugay nga 1 minute ni Carl sa iyang kinabuhay karon. Magtanaw lang gid si Carl karon nga ginahurot na sa talon ang ilang buildings dari. Ako, boss, ikaw mo na, boss. Mo, YouTube lang ko, ano, isa kisbot. Altab sa Facebook lang sa. Kisbot, boss, ba? Kanawa na, boss. And of course, talon with the free towers diri pero ara si Kuko. Di ta sugot pero gibura ka na pero able to pop his BKB right now. Uy, Pikoto Wala right pang now. BKB dito. Feeling damage pero boss Kuko kawalaon na ang BKB. And Boko, uy! Naaring sige, global ayan, pero ayan, order. Up. Diyan, gamit ang Black Hole Net, please lang. Isa pa. Patience daw pero uy, kasi kailangan gusto dakpo na rin. Oh, ano? What? Kasi What? nagamit. Pero ang talon, kami white kurat, kami white paki. Kaya ba nagwabi black hole dere? Pila na ta ka minuto way black hole ay. Nahurot na naman yung baras pero Mikoto dere bit respawn din. Mikoto. The age is pop. Pero ang problema, narin kami sa Dress Fountain, guys! Dapat ba disable the Abyssal Blade? Pikoto ka na kayo! Pero able to have this Ghost Scepter ba na eh? Oh my God! And Mikoto will still go down. Pero space na daw, ana si Mikoto para humana na eh. Pero cute, gambakan, the initiate, wala yung BKB Dress Where you going? Raven, kaya silis ang life. Agay, 23 savage, kapang dugdok mga diya. Agay, Joy, dadukdok. Alas 27, padukduta ko ng ulo mo. The Chaos Knight, grabe, sara isa na lang nabilin dire together with the tiny, grabe kita mga nagtulo and Chaos Knight will fall down and Q karon, I think, will go down as well and gitipan si Mikoto na doon, abot og proud. Grabe. Grabe, luya kay ni Mikoto. Pero because of Mikoto's death, nagtapok ang Blacklist na to just to stop Mikoto. So, in exchange, gyapon, at least na it's a good space for Talon, gyapon na, uy, salamat sa space pre. Kami na Naka-mega creep sila, naka-mega creep sila. Pero speaking of divine, nga katong sa Jess, grabe. Nara. Grabe ko ni si Boss Ronald dere. Nara, boss. Duda ko, ibaligyan niya ang armlet ni boss. Duda ko. Armlet, ito, wala na ring armlet later on. Kita tingala yan. Ambot lang mo, i-drop ba niya or i-air na itago, i-drop niya or baligya. Duda ko, i-drop lang na niya tapos mo. Siya. Uy, kisi diretso. Oh. Mega clips, de ka ha? Makaya po niya, di ba? So, yeah, expect yun na po na makapalos-balos kaya ni si Raven at Agapon. Pero, the question is, Asa man ang kadwa tura o? ay, Tora! Nato, kato! Iyang gistap siyang kagalingon. Iyak stop. Oy. Abi na ko na stop to. Like ka na bitaw. Yeah, siya nag-stop, oh. Oo. Siya Abi na nag-stop, ko, oh, abi na ko tanaw. wala pa nagkuan. Bebe. Oo. Siya Nalagay kay tarong. Pak! Pwede makita ba? Hindi na makita ang itsura ba? Napindutan tali niyang S. Ano pa? So, ayan. Replay is brought to us by Boss Urebo. Napadare. Na-respawn din ang kalaban and Pero tarataon sa kadugay. Nadihilisim pa. nakago-scepter na, go-scepter na ni. Wala ko sa pa. In exchange, taga mega. Oo, mega, pero 23 Savage, kabalo taon sa gita kakusog diri. Ay, dugay ka na matay diri, oh, grabe. Tulo ka bukiro ka tabang saya, pero wala na. Wala man siya, kibigo dadto, siya na lang isa. Pero sakit na si Raven, kabatian na karon si Raven, ah. Pero ang talon, boss. Talon. Uy, ang talon, smoke na diri, uy! Nakita, tuman avalanche into the toss! Wala sila nakita ka target, boys! Pero uy, nanay laso ka ako nadunggan diri. Mikoto, Raven, diri ba? Pero namatay si Raven! Walay buyback ang atong kungka! And uy, Kuko, try to stand his ground, pero Black Hole, instantly cancelled by the global, pero sa kalibuatan diri. Sige lang, Uy, sige Blacklist lang. try pa rin Uy, mga Divine! nabilin, pero Divine! GG Divine, is Divine! gold! GG is gold na diri on the side of Blacklist! Wala ka gwanta! Sakto na, boss!
And Team Sana, boss. Talon will get the series 2-1. Grabe! Grabe, what a game, guys. What a game. Actually, we were expecting na Blacklist would have like ano bitaw, at least na keep their momentum from game 2 bitaw na if Blacklist were looking strong in game 2, we were expecting sa game 3 as well po, pero medyo there's something weird about their draft, diba? As you agree na we were expecting na, uy, Alchemist, pero pagtupag na yun sa last pick po sa talo na Chaos Knight, eh din, murag nangatol lang ulo ba? Kada bitang, unsaon man na to ni boss? Unsaon man na to ni Kuan? Na how can we pull this off with the Alchemist? So medyo, as you see it, di ba? Nataragan na nalo. Look at our Alchemist karon. So makita gid nato na wala gid ka-perform gid taro 11. ang atong Alchemist. We were expecting na katong, di ba? Napatay prediction na, uy, concoction to meet your hammer ba rin? Di ba? Kay double ba? Di ba? Double ba? Wala pa makastop unless naitay ni, di ba? Oh. So, Pero grabe, gi-overwhelm gid sa Talon ang team sa ato nga Blacklist rivalry karon. O 2-1, no? So, 2-1 boss. gi-reverse sweep sa ato nga Talon. Ang ato nga series karon. So, again guys, stay tuned in pa karon guys. Kaya na pa may upcoming series between team Execuration and Team SMG. Both of the teams have a 2-0 in all their games karon. So medyo abangan gyud nato ning match up karon between SMG and Execuration. CDR King versus Palos lugar ni. Palos sa CDR King. Tao na yung kwan good. So because of that guys, ayo sa mo kawala, stay tuned. Relax sa mo diya. Kaya mo balik kami. Bench and Melo. BRB sa mi, dagat. Peace.